Kukhona inkulumo semhlala phansi ngithe ngiyagijima ngeke ngayizwa nje ikhulunywa emsakazweni bekukhulunywa ngemimoya. Akekho umuntu ongenayo imimoya, kuhlukana ngokuthi yakhe imimoya injani. Akekho umuntu ongenayo inkinga yakhe njengoba sila sonke omunye nomunye la ethempelini uthwele imithwalo ayithweswe abamthandayo nabangamthandi. Kodwa wonke umuntu la ethempelini unemimoya yakhe. Khona imimoya yobungoma, khona imimoya yobuNkulunkulu ukuthi umuntu ubizelwe umoya, khona imimoya yobudlozi. Labantu imimoya ekhona ebantwini. Uma lo muntu enayo imimoya hayi ukuthi uyidimoni, kodwa ikhona imimoya ekhandwa ngabantu ngenhloso yokuphendula abakwenza ungabi lutho. Bayakwazi abantu ukwenza lokho. Yaluthi uthimo itechnology abantu abamnyama baphendule bakwenze ube yinto obungacabanga ukuthi ungaba yiyo nongazalelwanga ukuthi uyoba yiyona, kodwa ngenxa yabantu behlanganisa ubuchwepheshe babo ugcine useleyo nto leyo ube nemimoya. Omunye umuntu angene umoya ukuthi uzoba isangoma, kanti akusiwona umoya wobungoma wedlozi. Uphenduliwe kwathiwa awuze lo moya ufana nedlozi ukuze abulale izingane zakhe. Sibhekene naleyo nkinga bangcwele. Kodwa lithi iBhayibheli lami asingavumi ukwehlulwa ileyo moya. Ile nkonzo yodwa ekwazi ukuthi iyobhabhadisa abantu bancenge babuyele enkolweni abanemimoya. Bakhona abantu esontweni. Uze wakhuluma lo ntombazana bathi uzimdola bekukhulunywa nje awamawulalela umsakazo. Wathi kuyenzeka ungenwe umuntu omdala wakini owayeyileyo nto leyo, omunye wayesiqhwaga thanda ukushaya abantu nje, omunye la engihlekise khona ke uthi omunye uyangenwa isalukazi esasithanda ukuya eMaritzburg. Uthi hey, uthi uKing Sisi, hey uzoba nenkinga manje sekufanele uye eMaritzburg usuku lonke na uze eMaritzburg uzokwenza akusaphunyulwa. Ngangilalele kodwa ngangathathi leyo mina. Ngangithatha inkinga ebhekene nathi singabantu ukuthi ngalungiswa kanjani. Ngoba ngabona umuntu enza into and umuntu bangcwele uma kade eyileyo nto afe eyileyo nto leyo ayishintshi kuyena sefile, ebuya ngomoya ubuya enjalo. Azoyenza kufanele ancengwe anikelelwe uma aye nomoya ongesiwona, ebese elunga abe umuntu. Omunye umuntu uthi eyindoda aphila impilo yesimame angakwazi ukuphila namadoda, ungenwe loyo muntu loyo. Omunye umuntu umama afuna ukuphila impilo yamadoda, bona ukuthi idlakela lezi bona le manzi leyo mawungaphazami bamba ngempama kulahlekana. Ungenwe leso simo leso, kufanele athandaziswe anikelwe, ngoba ushembe uye yedwa okwazi ukuhlenga iminikelo onikela ngayo ayise kulowo muntu. Kufana nalena ukuthi bobaba angibheke ngakunika uma uthemeleza idlozi kini boqaphela uthi bonke abawangiba ngibafuna la ekhaya, uzodala inkinga. Ngoba kukhona emakhehleni akini ababengawufuni lo muzi.
ngesikhathi usuthe nje bonke udacheche sengiyakhona ke ngiyakobaqedela wothi mawuthemeleza idlozi uthi ngibiza nabalapha ekhaya kodwa abanhliziyo zimhlophe ebebewuthanda lo muzi ngoba kwathi nje bonke sidaleka inkinga umkhulu wakho lo omncane noma omdala wayevele thakathi efuna ufuna umuzi wakwini vele uzozana leyo nto leyo ukuthi ufuna ukubulala lo muzi usumfake ngaphakathi uzomkhipha kanjani ene kusho wena ngikhuluma kabi esontweni ngikhuluma kabi bakhona abantu phela abawuthandayo umndeni wabo awuthanda ezeqe ekhaya athi bonke ngimemeza nonke angilenzi nje lo phutha angazi phela kini nothemeleza kanjani kodwa nje angilenzi lo phutha mina mangibeza nje abantu bakithi ngibiza ubaba uyazi baba uyangithanda ngeke angilahle ngibiza ukhumkhulu ngibiza ukhokho ngibiza ukhokho kababa bese mhlambe ke ngehluleke kulaba abanye kodwa bese ngigcizelela ngaleni ukuthi labo abathanda lo muzi baqoqeke wena baba ngoba usuyabazi seduze kwabo nomkhulu akabaqoqe adla nabo nakho ngiyasebenza lapha kanginikeza ukuthola izothola ibonga Nkosi ngoba moke wazo wabiza bonke uzothi uqeda nikwenza umsebenzi ufe ngakusasa ulande nomuntu ongafakwa la ekhaya obengadlelani nobaba wakho obengadlelani nomama wakho obengadlelani nomkhulu wakho uthi ungambiza nje athi cheche sengiyakumgwaza ke bakhona abantu esontweni ilokho bangcwele asinake cela sinake bafowethu izinto esizenzayo sinake kakhulu singagajwa ubumnandi sengihlala phansi kodwa ngikhulume nje le ndaba eyodwa khona isilwane ngake ngayikhuluma nje le ndaba igundwa bayalazi abantu igundwa bathi abanye mouse abanye bathi rot abesuthi bathi kilroto lesi silwane lesi siyahlupha uma likhona nje igundane endlini kuwe akufiki ubudoko ngoba lilanda namaphepha ngenamsebenzi nje leqe naphe kwakho ligijime phezulu ugcina usuyithintitha lithi khohla liwisi zitsha uvuka uthi uyakolixosha lithi quqululu likubondwa waphuma libuyele khona la ligcine khona yahlupha nje igundane ngelinye ilanga liyahamba ligundane lihamba libheka ke la malithi liyafika libona into entsha ebekwe la phansi kwekhabethe libona unoxhala ubekwe la phansi kwekhabethe lithi hawu namhlanje kwase kubeka ukudla kubekwe nase train kubekelwe mina kubekelwe ba ngikudle lase liyathintitha ayi ngeke ngikudle lase liyajika malithi liyajika lithola inyoka iyahamba lapha ihamba ifuna igundwane iyahamba inyoka ifuna igundwane mabethi gagaka inyoka nangu ngesikhathi ithi lithi khona ungangilungi kunenkinga lapha phansi kwekhabethe asambe silungise lithi gunda ithi inyoka hey mina ngilambe eswini ngifuna ukudla wena lithi gunda ngeke ukudla mina mhlawumbe ungithola ngelinye ilanga kodwa namhlanje asilungisele inkinga le ithi inyoka uyangibhedela wena ithi yathathelela igxuma igundane lingene emgodini lithi iyangena inyoka liphume kulo mhlawumbe igundane lakhe imgodi eminingi nje endlini liphume ngapha liphumele ngaphandle isalifuna inyoka la ifuna igundane ayisalitholi kanti selingaphandle lithola imbuzi ihlezi la egumeni imbuzi yewe imbuzi la endlini kunenkinga kunonoxhaka lapha asambe silungisele unoxhaka ithi imbuzi hey
mina nonoxhaka endlini hlangana aphi nonoxhaka uzongibamba uma kwenze njani noxhaka endlini ngoba unoxhaka uzobamba wena ngoba uyahlupha kucushwe wena ithi kunalewe le ndaba isidinga sonke ukudinga nawe ithi imbuzi yayo yangibhedela mina ngingena endlini sengibanjwe ngempondo ngiyobulawa angihlangane into ezokwenzeka endlini oh cha kulungile lishiye igundane liye esibayeni senkomo lithola inkomo ithi inkomo kunenkinga lapha endlini asambe siyoyilungisa yini kunonoxhaka ocushiwe lapha asambe siyilungise ngoba le nto izosidinga sonke ithi inkomo mina nonoxhaka endlini angingenje kwangena endlini uma ngengangena endlini ukuthatha usheleni kuyobhulwa kuthiwe ngingene kanjani endlini ngiphila mina ngingena endlini sengiyinyama ngibulawela khona lesibayeni nje ngiqedwe ngihlakazwe bese bengisendlini angihlanga nje leyo nto izobamba wena angikhulumi leyo nto ngikhuluma endaweni nje okuyiyeka izinto zonakala la uthi azifuni wena izokudinga kusasa nawe futhi izokudinga kusasa nje okuyiyeka nje uthi hayi ayidingi ngazokholwa mina la angingeni leyo izokudinga kusasa lase liyabuya igundane labona ukuthi hayi angiyeke le ngihambe ngiyohlalela lafike lakhwela phe kwe-wardrobe labhoboza ingubo lakhanda isidleke lapha lafike lahlala phezulu lavela phe kwe-wardrobe yaluza inyoka la yaluza inyoka ifuna igundane yathi yadlula kunoxhaka washaya unoxhaka emsilini wathi ngqi yasathi inyoka yaluza ishonani yaluza inyoka ishonani wathi noxhaka angidedeli lavela phezulu igundane lathi bengishiye ngathi asilungise indaba kanoxhaka uzosidinga sonke usukubambileyo kunoxhaka uyabona ithi inyoka iyeluleka iya phezulu ayifiki unoxhaka uthe ngqi emsileni yafika indoda ibuye emsebenzini iy'ngane azikho unkosikazi akekho ithi yakobheka ukuthi ngazakhela itiyana bengakafiki ekhaya umama wekhaya ithi yalapha kanti inyoka isihambe yahoba ema kanje ifuna ukubona umuntu obekunoxhaka ukuthi ubani yafika indoda ithi yakozithela amanzi lapha ekhabetheni yothatha inkambi zetiye yathi inyoka nko nangu umuntu kade yathi nko onyaweni hawu inyoka lavela igundane lathi bengishilo ngathi asilungise indaba kanoxhaka ngoba izosidinga sonke inyoka yayaluza indoda yayaluza yafa indoda iyodwa phela ekhaya uma zifika iy'ngane zithola indoda ifile hawu baba kamsekho useshonile baba wabushonile inyoka ithule nje ilinde omunye ozoqhamuka baba hayi baba kavuka ithule nje kodwa le ndaba le izokudinga nawe nami izongidinga futhi isidinga sonke yadlula lapho base bekalakalaza hawu baba unenxeba lokuvuvukelelana babethi ithi yashaya inyoka kanti akakafiki eduzane yahluleka bathi awuyinyoka elomo baba balanda induku bayishaya inyoka bayibulala yase livela phezulu igundane lathi bengishilo uyabona manje bayakubulala bengithe asilungise indaba kanoxhaka ngoba indaba kanoxhaka izosidinga sonke bona bakubulala masufile isifile indoda kuthiwa kutholakala imbuzi le mbuzi ethe yona ngeke ilungise indaba kanoxhaka ayihlangani ndaba kanoxhaka yalanda imbuzi esibayeni yayiswa lapha nokufanele phela kube khona into eyenziwayo manje lana nangibaba usefile lavela phezulu igundane lathi bengishilo ngathi asilungise indaba kanoxhaka bayakunquma-ke manje bengakafiki iy'nsuku zakho ukuthi unqunywe ngoba uvumanga ukulungisa indaba kanoxhaka bayakubulala zahamba iy'nsuku kwalungisa indaba yomngcwabo kwathiwa funakala inkomo phela izophelezela ubaba kwahanja lahamba igundane la esibayeni sebeyikhombile inkomo lathi hey
bengishilo ngathi asilungisa indaba noxaka endlini wathi ayikuthinti wena namhlanje uzokufaka ufela ukuyolungisa indaba edalo noxaka engithi asulungisa wangavuma kodwa la ngisho khona la ngikhona ngisekuthenini musu ukuthi makwenzeka izinto ubusuthi mina ayingithinti mina lento izokuthinta nawe kuyanikelwa lapha ekhaya khona umoya esikhuluma ngawo okulungisa isimo sethempeli khona lo mnikelo okufanele uhambe kodwa wena uthi ngeke unikele lo mnikelo lo ulungileke phela ayikho inkinga kodwa izokuthinta kusasa lento elungiswayo bakhona abantu esontweni uma wasala ngoba mhlambe uinfluence yabanye unikele lo mnikelo lo hanjiswe uyise kumnikazi wesonto bayazo bangcwele angiqondi kodwa indawo yona isidinga sonke ikuphathe iziphathe ngisho emndenini wakho uthola umndeni wakho kungasezwene nawe ngafika la ngazomunye ekhuluma bethi sathi salwazi umuntu kade hamba ukuthanda kwakhe inkosikazi yaya kosebenza yazilawula inkosikazi ayilawulwe emakhona mayike yagana nje bangaphansi komthetho wendoda indoda mayisaphila uyophuma ngaphansi komthetho wendoda indoda mdla kuthiwa ifile ebese phila ngaphansi komthetho womndeni bakhona abantu engikhuluma kabi manje ngikhuluma kabi nizomthethelela kodwa ngithi nizomthethelela boma unkosikazi mayiganile uphila ngaphansi komthetho wendoda noma ngabe ufunde 1 standard 35 noma ngabe ufunde 1 eziqe ezino20 ezino because kodwa uma uganile uphila ngaphansi komthetho wendoda mdla ihambileke indoda sekufanele uzabalazeke manje ubone ukuthi uhambile umngani wami angiboni lezi ngane ngezikhulisa kanjani kodwa ngaphansi komthetho womndeni sunelungelo ke manje lokubona ukuthi uzophila kanjani angifuni ukukutshela ukuthi wenzeni ngoba kuyenzeka uhanjelwe indoda omncane kodwa makwenzeke ngebhadi uhanjelwe indoda omncane ungathathi iklabishi necarrots nebeetroot uhlanganise ndawonye no mawuthatha iklabishi nje thatha iklabishi lodwa uphile nalo kuze kufike isikhathi ukuthi hayi angisafuni ke manje hamba ke indoda ubuye la waqhamuke khona ihambeke indoda sho njalo umthetho kodwa ngiqonda ukuthi bangcwele asibenze evangelini lonyasi asibheke imimoya umuntu make wawuyeka umoya wakhe lusho njalo unyasi moke wayeka umoya womuntu ephila wangawukhulumisa ukuthi awusuke lapho la usuka khona emeke wafa awusakwazi ukususa uyonhlupha kuze kube phakade ningithethelele khuluma kabe esontweni kodwa asilungiseni ngoba le ndaba isidinga sonke Nkosi buseni kuzwini Nkosi busukhuqa kwebandla Sihlabelelo 200 Amanaza